ucele izinto zakho ukhona. Hayi mhlambe ukusuka la uyoma spiritual. Ngoba kwelikamoya awushiftanga yini. Sometimes there's a shift kwelikamoya. Kodwa la emhlabeni sibe khona. Sibe kwi-position la kodwa kwelikamoya singabi kwi-position. Zithi izinto zethu maziza zifike zishifte kwi-position kamoya ziyendaweni engeyona kanti inkinga iqale kwalahleka i-position. Kukhona abantu khona lo muntu onawo ogini ukhona sihamba naye njalo kodwa ugini uyakhala ukuthi izinto azenzeki. Kanti kulahleka spiritual. Kulahleka lapha kwi-position ya spiritual. Kwathi izinto seyidiliswa zadilisa le ndawo. Yebo impela ucela khona la siyavuma. Uyacela uyabeka lokhu uyacela. Uyathandazela futhi ubeka izandla phezulu. Khona la siyambona mfundisi. Siyambona spiritual. Spiritual akekho la. Nkosi yami. Zithi izinto zakhe maseyiphoswa siyiswa la kufanele siye khona sithola ukuthi akekho. Lalela sifika ukuthi akekho ekhona. Umuntu uyakwazi ukuduka ekhona abazalwane alahleke ekhona. Umuntu uyakwazi ukuthi afunwe ekhona abazalwane. Umuntu uyakwazi ukufuna abe missing person ekhona. Abe missing person spiritual kodwa ekhona emhlabeni. Kosa athi-ke lona-ke uthi-ke kodwa if mase yiloko nje ngifuna